Pre 1000 leta, a možda i pre, jedan grad se svinu, na dve reke minu, ne kudi mu ime. Sinu Šumadijom, despoti krstiše, blista Srbijom. Mutna vodo, Jasenico, mlako i potoci bistri, obavite gradić beli. Donja Jasenica i moj grad u njoj, danas, juče, sutra. Stojim na obalama moja dva jezera ili na ušću moje dve reke, ili nad brojnim mineralnim vodama ispod mene, ili tek prosto koračam ulicama grada, a tlom ispod mojih nogu hodaju i moji preci sa mnom. Evo već 7 milenijuma, 7000 dugih godina. Kažu naši stari, dete je mlado, ali je krv stara. Pa tako valjda i ja. Medvednjak ili Nekudim, Asprija Klesja ili Bela crkva, Hasan Pašina Palanka, Bink, Jeni, Velika ili ova moja Smederevska. Zabeležena pre 1000 leta tamo negde na Sinaju, u povelji carskoj. Episkopija beše i sada se beli na vodama. Da pređemo evo i taj put na naš način, u susret novim milenijumima. Medvednjak, neolitsko naselje koje se nalazi na samo 2 km od centra Smederevske Palanke, veoma blizu, a tako veoma daleko. Za njega se saznalo još davne 1968. godine kada su meštani doneli prve nalaze u naš muzej. Od tada do danas traju neprekidne istraživanja i stalno saznajemo neke nove stvari o tom lokalitetu. Ovde pred vama su neki od najznačajnijih nalaza sa Medvednjaka. Ovo je antropomorfna figurina, takozvana porodilja, koja je jedinstvena po svom obliku i po svojoj ornamentaciji. Na svu sreću još nismo naišli ni na jednu analogiju u svetu. A ovo dole, 3 žrtvenika i figurina, predstavlja kultnu grupu koja je nađena 71. godine. Nju je otkrio naš poznati arheolog Radomir Bata Galović i ona je jedan od razloga po kome se Medvednjak pročuo u svetu i nakon čega su mnogi veliki svetski naučnici za neolit došli i posetili to mesto. Sama istraživanja dala su obilje materijala, ali materijal je još, nažalost, ne publikovan u celini. To težimo mi danas, radimo već na tome i nadamo se da ćemo sav materijal uspeti da obradimo i predstavimo našim sugrađanima. A koji su narodi tada živeli? Tada nije bilo naroda u današnjem smislu reči, nego to je indoevropska grupa naroda.
odnosno bela ljudska rasa. Kako su oni tačno izgledali, to još uvek ne znamo, pošto iz vinčanskog perioda još nemamo nekropola, odnosno grobalja, tako da ne znamo kako su oni izgledali. Da smo otkrili skeletne ostatke, mi bi rekonstruisanjem njihovog izgleda na osnovu svih antropomorfnih parametara znali kako izgledaju i kojoj grupi naroda pripadaju. Koliko je trajalo to nalazište? To nalazište je trajalo otprilike od 4.500 godina pre naše ere do 3.500 godina pre naše ere, kada se već uočavaju tragovi spaljivanja kuća i kada je nalazište napušteno. Današnja Smederevska Palanka je jedna od onih mesta koje može da se pohvali istorijom dugog trajanja. Znači, bukvalno, gledajući u prošlost, tu su prolazili hiljade godina, znači milenijumi, pa nakon tog praistorijskog perioda i kad je taj medvednjak bio aktuelan, ta fantastična nalazišta gde su pronađene i, ne znam, i kućice i određene vrste kultova i čak predmeti koji su očigledno bili, kako da kažem, u trgovini doneti, znači čak i u praistoriji postojala trgovina. Eto, sve je to Palanka, vrlo je duga njena istorija. Ono što je jako možda interesantno i danas možda čudno nama, jer danas ne živimo na glavnim saobraćajnicama, nego smo malo skrajnuti, a nekada u prošlosti mi duboko verujemo da je Palanka bila na glavnim putevima. Eto, i u tom neolitu nalazimo predmete iz nekih jako dalekih kultura, što nama govori da je bilo trgovine. Čak i današnja Palanka, recimo kad se šetamo gradom, ispod površine su ostaci rimskog vodovoda i to baš ovako, kako da kažem, debele cevi koje propuštaju veliku količinu vode, a dobro znamo da su Rimljani baš bili specijalisti, znači topla, hladna voda, banje, kupatila. Isto okolina Palanke je prekrivena rimskim ostacima, rimskim ostavama, nalazištima, kultnih predmeta, grobova iz rimskog perioda. Znači, svega toga ima i ono u što mi tako verujemo je da su tu bili naseljavani rimski legionari. Jer kao što znamo, tadašnji via militaris koji su rimski carevi izgradili
kroz Gornju Meziju provinciju od Singidunuma rimskog pa do Bizantiona, današnjeg Istanbula ili srednje veko do Konstantinopolja, Carigrada, je prolazila, išla od Beograda pa uz Dunav negde do Kulića, pa onda dolinom Morave se spuštala do Niša i kasnije trasom kojom i danas vodi ova saobraćajnica, nekadašnji Carigradski drum i sada ovaj put koji ponovo povezuje ove dve metropole. Znači, pretpostavljam da su živali rimski legionari u ovom kraju. Ali ono što je nama interesantno, jako znači u nekim periodima kasnije, naši posle Rimljana, znamo da su, ne znam, kroz rata naroda, da su provalili Huni i drugi varvarski narodi, da je Rimska imperija se podelila, propalo je zapadno Rimsko carstvo. Vizantija je nastavila da postoje na ovim prostorima i ovi prostori su bili uticajna sfera, da se tako kaže, Vizantije. Sad ono što je nama interesantno i važno da se napomene, prilično smo mi daleko bili od tog centra Vizantije. Znači, ta granica, taj limes dunavski uvek bio, kako da kažem, mesto koje je štitilo taj civilizovani svet od varvara, ali i predstavljali granicu nekako između civilizacije. I ovo su bile zemlje gde su se uvek ratni okršaji vodili, znači od pamtiveka, znači od vremena Rimljana, da ne pričamo kroz srednji vek ceo, znači različiti narodi, Sloveni, Avari, svi koji su kretali put juga da osvajaju, da otimaju taj kolač bogati od Vizantije, jer su grčki gradovi bogati bili, to se znalo, a plen je bio ono što se u ratovima dobijalo. Znači, prolazi ovim prostorima, krstaši su prolazili ovim prostorima, znači na putu u svetu zemlju. A ono što je interesantno, što mi znamo, nažalost, samo iz izvora je da se u srednjem veku Palanka najverovatnije zvala Bela crkva. Sad mi ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da li je to iz 9. veka, neki istraživači veruju, ali prvi pomen Bele crkve je iz 1019. godine, to je povelja vizantijskog cara Vasilija II, gde on pominje neke episkopije koje su podređene Ohridskoj arhiepiskopiji i među njima episkopiju Bela crkva. Iz mnogih razloga, na osnovu analize nekih drugih izvora, prosto tipologije prostora, veruje se da je to upravo bila današnja Palanka ili ta Bela crkva koju kasnije Turci pominju Bela crkva Ahkilise, Bela crkva Ahkilise. Znači, postoje li neka Bela crkva, istraživači veruju da je ta Bela crkva bila impozantna građevina, čim je po njoj nazvana, kako da kažem, celo mesto nazvano i cela je to episkopija. Znači, u srednjem veku najverovatnije Palanka je bila Bela crkva. Dakle, Nekudim je, da kažemo, srpski, srednjovekovni, možemo slobodno reći, bio utvrđeni grad koji se nalazio na prostoru današnje opštine Smederevska Palanka i za koje mnogi istraživači smatraju da je bio letnikovac. Kad kažemo letnikovac, mislimo da je bio od vrlo propadljivog materijala, u smislu da je bio od drveta, a za isti taj Nekudim neki od istraživača smatraju da je bio utvrđenje. Arhiv u Smederevskoj Palanci se bavi ovom temom vrlo, u nadi pre svega da skrene pažnju na naše kulturno nasleđe, ponovo kulturno nasleđe koje nije vidljivo i za koje prosto mnogi ne znaju da postoji. I tom prilikom smo, pozivajući se na neke izvore, dakle, govorili o Nekudimu, a po izvorima koji su nam dostupni, Nekudim se prvi put pominje u 14. veku, dakle, u mnogim poveljama, nemamo puno izvora, to hoću da kažem, ali imamo dovoljno izvora da možemo prosto negde da kažemo da nije bio letnikovac u smislu od propadljivog materijala, u smislu drveta, već je najverovatnije jeste bio utvrđenje. Prvi put se pominje u 14. veku u povelji kralja Žigmunta Luksemburškog, koji izdaje jednu povelju, dakle, u blizini ili u samom gradu Nekudimu. Zatim se on pominje kasnije, malo kasnije, takođe u poveljama despota Lazarevića, zatim u povelji, recimo, Đurađa Brankovića, a poslednji put imamo pisani pomen iz Nekudima u 16. veku, kada se pominje
dakle, strele koje su proizvedene u samom gradu Nekudimu, a koje su bile dopremljene u Beogradsku tvrđavu. Zbog čega mi smatramo mislimo da jeste bilo utvrđenje, pre svega zato što same informacije koje do nas dolaze iz tih sačuvanih povelja, sama povelja koju je izdao kralj Žigmund, Nekudim naziva Kastrumom. To je jako bitno razmotriti prosto etimologiju reči i mi smo se bavili prosto tom rečju i znamo da se ta reč kod njih koristila isključivo, dakle, za utvrđene gradove. Sada, koliki je to grad bio, ne možemo da kažemo. Ono što je za nas možda najznačajnije jeste, dakle, izveštaj jednog putopisca, Dela Brokijera, burgundskog viteza, koji ovuda u tom momentu prolazi, sreće despota u polju, u lovu i onako vrlo lepo opisuje taj susret sa njim. Dakle, zašto pominjem ovaj izvor? On kaže, pre svega hvalići kako despot izgleda, kako njegova porodica izgleda, da su lepi, da su uredni, da su jako lepo odeveni i tako dalje, da se jako lepo ponašaju. Znači, postoji već neka, da kažemo, etikecija na tom samom dvoru, postoji neki protokol, on sutradan ide da se pokloni njemu na dvor, znači dolazi u Nekudim. Ono što je za nas specifično jeste sam taj susret sa despotom u lovu, gde on kaže da sreće despota, opisuje ga i kaže da sa njim u lovu boravi 50 visokorodnih Srba, tadašnjih naravno. To pre svega kod nas otvara pitanje, zamislite 50 konjanika u lovu, to su visokorodni Srbi koji pre svega, dakle, imaju svoju ličnu svitu, to jest imaju svoje lične, kako da kažemo, i sluge i tako dalje. Sad zamislite samo taj moment te organizacije, znači vi treba tu da obslužite despota sa 50 visokorodnih Srba koji su samo bili sa njim u lovu. Dakle, moguće da su njihove porodice boravile sa njima. Pa onda tu ponovo se otvara pitanje koji posao tu obavlja, znači kako izgleda na svakodnevnici i tako dalje. Tako da zasigurno je Nekudim sigurno nije bio mali i do gradnje Smedereva jeste bio vrlo važna strateška tačka i jako je bio bitan, prosto ima svoje mesto u srednjovekovnoj istoriji Srba. Da li je u Nekudimu bilo nekih sabrana za žene? Mislim, kakve su imali položaj u to vreme? Pa, mi vrlo malo znamo, dakle, o tom nekom, evo, recimo to pitanje iz nekog segmenta privatnog života. Mi se nadamo da ćemo u budućem periodu zajedno sa ostalim ustanovama kulture u Smederevskoj Palanci, da ćemo se posvetiti prosto pitanju Nekudima i da ćemo moći pre svega da saznamo, istražimo gde se on pre svega nalazio, pošto mi znamo, da kažemo, od prilike koje je to područje na kome treba tražiti Nekudim, a nakon toga bismo se verovatno dalje posvetili istraživanjima tih pitanja, naročito tog privatnog segmenta, kako se odvijao život u Nekudimu i kako je mogao da izgleda jedan dan u Nekudimu. Despot Stefan Đurađ grad nagradili i hrabru nam vojsku tu pričestili. Prohujaše silni vekovi, tuđini prođoše, Srbi ostaše. Mutna vodo Jasenico, mlako i potoci bistri, obavite gradić beli, zakrilite narod hitri. Nekudime, beli grade, angel sami, to ti ime dade. I boravi rečeni despot Rasije u toj rečenoj varoši, stoga što se ona nalazi u vrlo lepim šumaricama i rekama, pogodnim za svaki lov na divljač i za lov sa sokolima. I zatekli smo u polju
rečenog gospodara koji je pošao da lovi sa sokolima na reci, a sa njima su bile njegova 3 sina i oko 50 konjanika. Taj gospodar despot ima oko 58 do 60 godina i veoma je lep vladar i krupan čovek. I deca su mu vrlo lepa. Ovaj bajkoliki opis zabeležen je u čuvenom putopisu burgundskog viteza Bertandona de la Brocchiera, koji je 1433. godine izašao iz južnih oblasti Balkana kojima vladaju Turci i prošao kroz srpsku despotovinu koju naziva Rasija, odnosno Raška, da bi tu upoznao despota Đurđa Brankovića, jednog od poslednjih gospodara nezavisne Srbije prije njenog konačnog pada pod tursku vlast. Ugarski kralj Žigmund osnovao je u decembru 1408. godine viteški red zmaja, kojim je nastojao da okupi svoje pristalice. Simbol reda bio je zmaj po kome je i nosio naziv, a prvi među vitezovima prema osnivačkoj povelji od 13. decembra 1408. godine bio je Stefan Lazarević. Bio je prisutan na svečanosti u čast osnivanja viteškog reda koja je održana u Budimu. Simbol zmaja bio je prisutan i na njegovom dvoru. Despot Stefan svetog lika, Koporinu svetom osta, i Srbija njemu dika, najsvetija tada posta. O viteže najsvetiji, molitvom za spas, car Lazara milo čedo, ogradi sve nas. Manasija ponosita, vitezove sveta zove, junaci nam stasavita, stižu tobom kroz vekove. Car Lazara milo čedo, ogradi sve nas. Beligraci odenuo, bedemima siloviti, na dve reke obavio, vilajetom tajnoviti. Car Lazara milo čedo, ogradi sve nas. Od Dunava pa do Zete, Srbija se tvojom zvaše, do Sofije, Srema, Bosne, darove nam posejaše. Car Lazara milo čedo, ogradi sve nas. Manastiri, rudnik beli, iza tebe ostadoše. Viteštvom te svet pohvali, slovom ljubve ti plakaše. Prava istorija Palanke, kakvu danas poznajemo i na mestu na kome se danas nalazi, počinje bukvalno u 16. veku i ponovo je vezana za saobraćajnice. Znači u 16. veku
Carigradski drum menja svoju trasu. Znači, kao što znamo, srpska srednjevekovna država konačno prestaje da postoji sa padom Smedereva. To je 1459. godine i nakon pada Smedereva Osmanlije naravno kreću na Beograd, ne osvajaju ga tako brzo, ali Beograd postaje predmet želje za Osmanlije i posle osvajanja Beograda od strane Sulejmana Veličanstvenog 1521. godine Carigradski drum skreće. Znači, ne ide više onom deonicom uz Dunav pa da se spušta Moravom, nego, pošto su Turci imali taj običaj da prave prečice, te sredokraće, tako da kreće od Beograda do Grocke, pa onda skreće ka Kolarima, svi znate kada idete za Beograd petlja Kolare, pa onda od Kolara Bačinac, Vlaški do, onda već prolazi Grčac, Palanka, pa sad tu mu se malo danas gubi put, pa onda prelazi Stari most i onda negde otprilike dijagonalno preko Rudina izlazi na put za Raču i dalje nastavlja, znači, Radovanjski lug, Rača, Batočina i dalje standardnom deonicom. Znači, u 16. veku se diže Turska Palanka. Turci prvo nazivaju Jeni Palanka ili Nova Palanka ili Velika Palanka. Grocka je bila Mala Palanka, ova Palanka je bila Bunjuk Palanka ili Velika Palanka. I onda je otprilike išlo, Carigradskim drumom se išlo koliko može pešice ili kolima da se ide, 7-8 sati i onda se prenoći. I tako su stanice i pravljeni. Znači, Palanka je nekad bila druga, nekada treća. Znači, Beograd, Kolare, Palanka ili Beograd, Grocka, Kolare, Palanka, pa Batočina. Znači, ovde se obavezno spavalo i mi tu saznajemo nešto o Palanci. Znači, saznajemo da je ta Turska Palanka, kad oni nailaze, vide na jednom uzvišenju, vide palanku ili utvrđenje od drveta, to jest od drvenih kočeva povezanih opet nekim drvenim letvama i blatom, i dobro utvrđenu sa nekim tornjićima, tu se nalazi turska jerlijska posada od, ne znam, 50 ili 60 članova i ta posada je prvenstveno trebala da čuva mir na Carigradskom drumu, jer oduvek je bilo hajduka. Znači, pošto su karavani trgovački prolazili, bilo i pljački i te turske posade jerlijske su trebali da čuvaju sigurnost na drumu. Znači, ono što je nama interesantno da pored Turaka uvek se pominju i Srbi, ili slovensko, ili ratsko stanovništvo, ili pravoslavno, neki kažu i grčko, ali to je srpsko stanovništvo koje je prosto tu bilo, koje je isto tako imalo derbendžijski status, znači održavalo, popravljalo mostove, doterivalo malo te rupe na drumu i bavilo se normalno zemljoradnjom. Šta je sad nama interesantno u kontekstu neke kasnije istorije, što naravno uvek se uz takvo utvrđenje razvijala i trgovina. Pa eto i ti Srbi, naravno bili su uključeni u trgovinu, više ili manje, znači trgovali su Turci, pominju se i Jevreji, pominju se i neki Arapi, pominju se romske neke zajednice, znači prilično ovako jedan šarolik milje živeo i ovde. Ono što je recimo isto važno reći da Palanke, pošto su bile od tog lakog materijala, su se brzo podizale, jeftine su bile za održavanje, ali su se mnogo brzo i rušile. Tako da u svim tim velikim okršajima, naravno Habsburške monarhije koja imala oduvek maltene pretenzije kao ovom delu Balkana i prosto tretirala ove krajeve kao svoje neko dinastičko nasleđe i Turaka koji su posle te velike ekspanzije prema severu i osvajanje Budima i neuspele opsade Beča iz više navrata počeli polako da uzmiču. Znači ovde su ponovo, po ko zna koji put u istoriji, ovde je bilo glavno ratno područje i Palanka je paljena do temelja uz neka druga utvrđenja. Tako da recimo u Velikom Bečkom ratu kažu neki nemački hroničari da su Turci popalili Palanku koju su držali Austrijanci i pobili posadu. I sad mi tu uzimamo zdravo za gotovo. Međutim, turski izvori koji su isto tako detaljni, oni kažu kada je turska vojska nastupala prema severu, ona je dolazeći iz Palanke u Palanku, Jagodina, Batočina, kasna Pašina Palanka, nailazila na sve spaljeno. Znači, kaže, u Palanci samo su se videli ostaci hana i džamije, od mosta su samo virali direci. Znači, ono što je istina da je austrijska vojska pri povlačenju sve popalila da bi namerno omela Turke i da bi, što je nama mnogo bitno, jer smo mi eto prosto isto mesto gde su se te migracije odvijale neprestano, da natera srpsko stanovništvo da krene na seobu preko Save i Dunava i to je ta velika seoba pod Arsenijem III Čarleće. Znači, gradila se Palanka, uništavala, ponovo dizala i onda se u jednom trenutku čak
donosi odluka da se Stara čaršija izmesti na novo mesto. Zašto sad sve to pričamo? Zato što Stara čaršija, znate gde je današnja Stara čaršija, negde otprilike od centra grada, kad krenete znači dole prema pruzi i pređete taj most, to su ostaci Stare čaršije. Ispod tog mosta je prolazila reka Jasenica, znači koja je tad bila ovako prilično velika reka pre nego što je njen tok izmešten i važna. Naravno, na njoj je bio podignut kameni most, opet jedna vrlo bitna odrednica na Carigradskom drumu. Ono što je mnogo bitno je da se oko Carigradskog druma otprilike formiralo to srpsko naselje i glavni trgovački centar. Marktplex, kažu neki hroničari, znači to je trgovište bilo za razliku od utvrđenja. Mnogo kasnije, posle Prvog i Drugog srpskog ustanka, kad su Turci konačno otišli, kad je Palanka verovatno srušena kao utvrđenje, znači Palanka je nastavila da živi, kako se kaže, sa obe strane Carigradskog druma i sa obe strane reke Jasenice. Znači prilično je bila široka i ta Stara čaršija je bilo njeno sedište. Kada govorimo o Palanci u drugoj polovini 19. i u prvoj polovini 20. veka i o zanatima koji su tu postojali, prvo mora da se kaže da je Palanka bila jedna relativno mala varoš u tom periodu sa nekih 4-5 hiljada stanovnika. Međutim, i pored toga, Palanka je bila jedno značajno trgovačko i zanatsko sedište u ovom delu Srbije. Mi kad pogledamo danas centar grada, ovu našu glavnu ulicu, sve od muzeja pa dole do turista ili kako se zove ona prodavnica Komiks, možemo da vidimo, iako su mnogi od kuća porušene, ne postoje više, možemo da vidimo i dalje ostatke tih predratnih kuća, kad kažem predratnih, mislim na period pre Drugog svjetskog rata, gde su nekad postojali zanatske radnje, gde su te zanatlije i živele u tim kućama, znači gde su obavljali svoje posle. Tu je bilo najrazličitijih zanata, oni su tu radili, živjeli, ostvarili svoje prihode i ono što mora da se kaže, da su zanatlije bile u to vreme jedne ugledne ličnosti koje su svi poštovali i postati dobar zanatlija u to vreme nije bilo ni malo lako. To su bile godine i godine učenja i rada da bi jedan majstor mogao za sebe da kaže na kraju da je dobar zanatlija kad bi položio taj majstorski ispit. Tako da u tom smislu, jako je u našoj okolini, pričam u okolini Palanke, bilo sela koje su imale 2 ili 3 puta više stanovnika nego Palanka. Palanka je bila ipak i administrativno i ekonomsko sedište ovog dela Srbije. Crkva Brvara Svetog Ilije u Smederevskoj Palanci nalazi se u centralnom delu gradskog groblja. Podignuta je u periodu od 1827. do 1828. godine, zahvaljujući najpre sredstvima kneza Miloša Obrenovića. Predstavlja jednu od retkih varoških crkava Brvnara, koja je do 1906. godine nalazila u centru Smederevske Palanke. Kada je krajem 19. veka, nakon izgradnje novog hrama, u porti posvećenog Preobraženju Hristovom, crkva Brvnara preneta na varoško groblje. Crkva se ubraja u nepokretna kulturna dobra kao spomenik kulture od velikog značaja. U crkvi je autentičan ikonostas i 30 godina 19. veka. Sve ikone na ikonostasu, izuzev carskih serije, rasu Janje Molere. Od vrednih pokretnih predmeta u crkvi se čuva svetnjak izrađen u jednom komadu, bakarni krst i veliki čiraci od kovanog vošća. Crkva Svetog Preobraženja u Smederevskoj Palanci jedna je od karakterističnih primjera srpske sakralne arhitekture s 19. veka. Podignuta je u periodu od 1865. do 1890. godine. Kao nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture. Živopis i ikone na ikonostasu radio je od 1902. do 1903. godine Steva Todorović. Jedan je od najznačajnijih predstavnika srpskog romantizma, sa suprugom Poleksijom i slikarima svoje slikarske radionice. Ikonostas Palanačke crkve pripada tipu visokih, razvijenih ikonostasa sa neoklasističkim elementima. Od 41 ikone, raspoređene u 4 zone, 38 oslikao je Steva Todorović. Crkva posjeduje vredne primere ikona, bogoslužbenih knjiga, sasuda i crkvenog mobilijara.
ušća reka su tako mistična, baš kao i ova na kome leži moj grad. Kubršnica ovde nalazi svoje utočište u Jasenici, nekad pitomoj i miloj, nekad divljoj i nabujaloj, koja nas ponekad podsjeti kada ruši sve pred sobom da smo samo njeni gosti tek u trenu vremena, koja za nju ne postoji. Jesu li ovo ušća sastanak ili rastanak? Jesu li dve reke postala sada jedna? Nova ili svaka svojom obalom teče do mora, tamo negde u večnom zagrljaju? Jesu li samo slučajan susret ili davno određen splet mirisa, boja i obrisa, koje nose odande odakle teku? Ovo ušće je svačije i svagdašnje, opet je i samo moje, i ostaće ono i grad na njemu, i moj narod, kao i u ovoj našoj šetnji kroz milenijume i za sve one naredne. Despot Stefan Đurađ grad nam gradili i hrabru nam vojsku tu pričestili. Prohujaše silni vekovi, tuđini prođoše, Srbi ostaše. Mutna vodo Jasenico, mlako i potoci bistri, obavite gradić beli, zakrilite narod hitri. Ne kudi me, beli grade, angel sami to ti me dade. Ne kudi me, beli grade, angel sami to ti me dade. Ne kudi me, beli grade, angel sami to ti me dade.